Bo na waza hapa tuko nakimbia tuko toka kumungini tuko sur place kunzibi ile Codeco iko napiga masasi. Mimi nawaza kama Mungu nafuata tu, Mungu nafuata ile masasi iko nalia ku Codeco ina récupérer sayo muzima. Donc hapa iko presence ya population unatoka kwenda kumungwalu, njo inaleta tuka salama haiko sana, salama haiko kabisa. Batu yote nakuwa mal à l'aise kutoka mungwalu, batu kunaenda etoka Nzebi, batu kunaenda mungwalu. Njo ya yule hapa nasi la secouriste Croix Rouge tuko na jideplacer vile kwa hali nyingi, tunajitoka kwa kumungini tuifo tuende mbele kwanza mpaka kumungwalu, tutayua namna gani ya kufanya. Hakuna intervention ya FARDC, hakuna hata kitu moja. Okay, sawa, merci. Njoo yule tuko kujanga poli, tunapita na njia ya polipoli huko hivi, sawa.